Ay na. Ay mas atalaga ti kapay. Kwaro ka na ka. Ay nagmayat. Unang gail, nagbanglo pa'y day ta barakaw. Kat no inted day tatay gayem ko at agabinggay. Ay imbag man ta dala tagit itid kan ka. Kapi, natin, kanda dumapay. Katuan na ang gail, kasta at talaga timan nakigayam itinapudnaw. Adda pa'y mangtad kan ka itipulo. Ay, una, at dapay mangtad kanyak iti cash Ush! Katuan mait. Ay, huwag gayam ko rin. Iso nga imayak makikapi dito'y balay mo, ta da ibagakan ka. Anya day tanggal. Kuyugan nakman amapan iji bangir a barangay. Usaran ta ti tricycle mo, ta uray arkila. Bangir a barangay? Apay? Hintag pasyar Puring matadala dito'y barangay tayo. Iso nga agpasyar taman mahal. Arkilam nga rin tricycle ko Tagpasada ako maita, nga manaktak ka. Uwan ka di. Arkilang nang iti sa nga ribaw. Nagninat! Nalakakit di day taa. Ang adakan ka, no kayat mo ang kail. Tano di mo kayat, agpasada klangan. Anya kamitin. Kasla dinak angkal, iti kasta pa nagsasaum. Agsigsigurado ak lang angkal. Kanas ka na money down. Mudto yung pa iti sa nga ribaw. Ay unay kan. Mukhang pira kami. Agsigsigurado ako nakmanan angkal. Iso ay agmaun ti sa nga ribaw. Sakbay amabanta. Angkal, kasino ti sarong karam di tabangir a barangay? Naka-spotting ka pa'y, kundibis ngay ka pa'y, sakit nakabangbanglo ka pa'y, kun at dapay take out mo apansay. Siyempre, Berti-parti ka di ti darayan ta. Saan? Sarong karak lang ni Kapitana Lolita. Ha? Abay, masakay? Saan? Kursunatan? Uy na! Saan ko na kuma? Wala kang kail. Agungat niyan ti banang. Hindi mo lang tabi pagpagara. Ala, nasaya adam ti panagmanihon. Ngayon parta ka pa, tapno maabutan ta, na mga nurumwar. Walang kail. Sige, patayabak nga rutin to'y tricycle ka. Marikwanang, apalak ni Maribanang, tanagbakasyon manan, napan ijay Manila. Apay ko mga apalam, nay. Addaman nga roden impos na ijay Facebook na, katkadwa na dagiti gagayim na. Kay, tanya ko mati apalam dita. Imbagkan ko ana, taday talagpas pasyar ter aramidon na. Nagaduti impos na ijay Facebook aladawan na. Dagpasyar ka, mait. Kaya't ko kumaa, ngamti parikaw, tawang kwarta. Na, uray basta agpasyar ka lata. Magmagna ka Ingkay jay ilay, mapan kay ti parkay. Kat agpicture kay jay, sa mo i-post iti Facebook. Wan anya. No kayat mau, mapanta. Di oray man ijay ililaan ti pagpasyaran ta. Ha? Ayuwanan niya. Mayat sa ngagpayso Wan maray, rumwarta mag. Mapanta ijay ilay. Ta inta agpicture ijay. Ta i-post ta. Ni ba nang laeng ayat ti adda ma-i-post na. Kahit kaano nga ro da mapanta. Inton bigat. Sige, agpaili ta inton bigat. Malagip ko man, maray. Nadlaw ko ang nakatartaraki ita ni Kapitan. Kasla na in love. Na, sasawam mo't na. Ay, wan maray. Kasla jar na ti mapanagaram iti kasjay alangan na ita. Nagpataer si ka. Di mo na ikaniti kay papananday ta. Ang mga numadaksan ka. Talaga napintas ka lata, Kapitana Lolita. Ay, no baro at pa'y kumakit, arman ka. Kasta ka di, Kapitan Enteng? Mabalin ka di asarong karan ka lata. Sige. Nga,
Saan ka kading agtak-tak-takla ang iti oras mo? Saan? Basta sika. Kan saan kading agunget ni bakit mo? Awan ni ba nang ta nakabakasyon? Kasta kadi. Sige, tangay agpagayam ta, Kapitan Enteng. Sige. Umay kalata diti balay no kayat mo. Kan awisam to ni bakit mo takayat ko mata makasarsarita. Saan ang ta distorbulaang? Anya? Alakitin, Kapitan na Lolita. Kanin tayon, day ta insangpat mi apansay. Sige. Apag iso, nagluto akmat iti salad. Paris na. Kan uminom tayo iti bukod Diyos. Nagimasin. Nakaragrag sa ka, Kapitan na Lolita. Gapota si kati makasangsanga. Kasta ka di? Nakaragrag sa ka, makisarsarita kun ka. Uncle, inta ka din. Kwa. Pagandar ka din na ito'y tricycle, wano saan pa Saan pa? Taliyaw ka at taliyaw dita balay da Kapitana Lolita. Kasladyak pa'y kaya't ti pumanaw dito'y. Nabayagtan dita balay da, makadisturbutan. Nalakit din, pagandara kong to'y tricycle. Apay ngay? Intakit din ang gail, agawitan. Adatan dito'y balay awang gail. Kasanaw, panawan ka na. Tagawid akmatan ni di balay ka. Ito'y ka pa yung isam ang gail. Nainlabak ngamin ka ni Kapitan na Lolita. Naman gail, sana may parbang ng kasarsarungkaran ni Kapitana Lolita. Tadda na sawam. Sa nabalitawan yan, Day. Ngamnog parikot kan tao, awan basol ko tapi nalagipan kamay. Awan to tagbalin aparikot. Talaga na inlabak ka ni Kapitan na Lolita. Badong, ingkam ijay ilay ita. Ingkam agpasyar kin ni Marikwanang. Mapantay di bangkag ita. Iso pa iti maitulong mau. Ingkam nga rod ijay ilay. Kahit adaya kwartam ngagpailay. Imutang akong kin ni Marikwanang. Pinautangan nak iti sangaribaw. Tamakichinda ak tumuten, kalpasan ti panagpasyarmay. Apa yung mutang ka? Adaya pagbayad mau. Bayadak tulata. Malain na kaun ba daw? Tamay mayat numasapsapa kami ang makadanon ijay ilay. Agpasyar kami magkin ni Marikwanang. Tadekat ni Banang Banangan laang ti adda ipos na ijay Facebook na aladawan na. Umapal ka man ngaminin. Ha? Ing kami mat agpicture kin ni Marikwanang taipos mimay. Wow, Marikwanang! Nagmayat ti picture ta dito'y kasabsabungan na. Uwin nga ron maray ay na nagpintas. Ay na, nagmayat talaga maray. Sige, mapan ka pa ijaagdan, tapicturin ka. Ag-smile ka atap nuwayat. Wan maray, sige. Alaan nak itiladawan babaan to'y cellphone ka. Oray syakmat alaan nagtumot itiladawan. Sige, ag-selfie ta Marikwanang. Sige, maray. Sige, maray. May isa, dua, talo. Anday ta. Sige, picture pa'y dagiti kanang tamaray. Ta inayon ta nga i-post. Sige, maray. Naimasama dagiti in order ta. Chicken, vegetables, pork chop, cake, and ice cream. Wen nga rod maray. Di kagdanag maray ta siya kung timang bayad ka na kita. Ilibre ka itang aldaw. Ay na! Thank you, Marikwanang. Nagsaya atay. Wen maray, naragsakak ngamin ita. Iso nga ilibre ka. Kapitan!
Naimbag nga oras mo manong basti. Papanam nga ay. Sika ti pagdamdamagak. Papanam. Adalaga tangak ijitersina ni kagawad ko anang. Sapay nakapumada ka pa'y. Mayat man ti panagkaw-kawes mo ita. Nadalos. Wala ta kapitan naggaround. Kasla, jar mo ti mapanagarem. Sa anak nga agaram. Ngem itiday ta nga imbagam. Ay na, ubing tirik na. Adan asawam. Iso adi ka nagarem pa'y. Sa anak nga agaram manong bastay. Mabasak di tamatam. Kapitan. Mapan kagarem. Kat amok. Nuan niya tigatangem di tatirsena ni kagawad kwanang. Anya? Amo? Amok chocolate. Ha? Apay nga amo, manong bastay. Basta amok. Ngem, palagipan ka maneng, Kapitan Enteng. Adan asawam. Iso adi kan agarem pa. Sa anak mo't nga agaram. Laklakayan kan. Na. Nga magulbod ka pa ilaeng. Sige, inakaon. Tagpag na agpayam. Na. Apay nga muna nga agar-aramak. Ngam, saan ko nga aminan iti uray asino man. Narigatin. Nila kwarog ti makaamaw. Apas pasyarat ni Kapitan na Lolita. Angkail, sakbay apagandarak da ito'y tricycle kaw. Yag mo pa iti bayad ti arkilam. Sangaribo manain. Ay anya kamatin. Singirin nakpay lang. Kit mangmangan kamat iji balay da Kapitan na Lolita. Libre pa'y. Uray pa'y. Basta yag mo ti bayad mau. Sakbay apagandarak to'y tricycle kaw. Na, sigurista ka talaga. Atoy. Agyaman na Angkail. Alangaro din, pagandara mo. Ay, rupat kwarta ka talaga. Tas singiran nakpailaang. Angkail, arkilang naksan ka day. Ibagam lang nga, no isublik ti sangaribaw, tagpasadak langan, dakdakil pa iti masapulak. Saan din? Intan. Talaga ka na yun mo, di sumarong ka diti balay, Kapitan Enteng. Wala. Nga man, naragsakak no adak dito'y balayaw. Nainlove ka, Kapitana. Ha? Ay, aguli makaman kwarog. Day tatipod na ako, Kapitana. Nainlove ka ni Uncle Kao. Ay, aguli makakunakbet na. Kastoy na'y Kapitan. Mamati ak itinakuna ni Kwarog. In love ka kanyag. Iso ladingit at nga ibaga, nga agawid kayon. Ha? Ididamo, ipagarup ko no pagayam laang ti pangibilbilangam kanyak. Ngam saan gayam? Iso anas ken agup dentan ti panaggayam ta. Na. Tamangan no makabasulakpay ken ni baket mo. Ken maysa, agpada ta a kapitan ti barangay. Diyak kayat nga ada pa kasarsaritaan ta. Ang Kapitan na Lolita. Nangagmumot Angkail, agawid ta ka naon. Intan, umuna ako ni Gerwar. Imunan ni Kwarog, Kapitan Enteng. Ingkamat ta. Kuha, Kapitan na Lolita. No amumla kumaan naragsakak unay no kasangsango ka. May sa kabalo. Nga madan asawam. Iswasaan arumbang agkita tapay. Ang Kapitan na Lolita. Uray siya, Kapitan Enteng. Kasla main inlawak matenkan ka. Kasi tinakon-akon. Diyak kayat nga dapat kasarisaritaan ta. Nang runa kat agpada ta, Kapitan. No kasta. Adamot reknam kanyak. Agtaray talangin. Anya. Intan, agtaraytan. Agawid kakit din, Kapitan.
Kanda kayatan nga umay ka diti balay ko. Ah. Dahito yan ti mao, di apa nagkita ta. Dayta, nakadanon tan dito parangan niyo, Angkal. Ha? Agsangsangit ka ba ilang? Nagsakit, kwarog. Sobrang masakit. Ang alain, tito, ang arthritis mo. Uminom ka ng gamot mo. Masakit ang puso ko. Ha? Parang sinasaksak ng kutsilyo. Iyay. Laklaka yan. Gayat mat kanyak ni Kapitana Lolita. Ngem din akon kayat makita. Kada kanon asawak. Kay, gusto mo ti kunana. Urang saan ko man asumang sangpet ni Banang. Naa. Urang sinakamin. Yay. Total, ni Kapitana Lolita itang day ayatan. Ay, Nangkal. Itugtog mo man day ta ulaw. Bareng agring ka iti katotohanan. Ay namarayay. Aday pagakan ka. Na-in love ni Kapitan. Ha? Wen maray. Ay. Nangag ko ti panagsarita dakin ni Kwarog. At dada iti tricycle ni Kwarog. Limabasak ngamin iti paraangan da Kapitan. Na-in love ni Kapitan? Sino tinakainlaban na? Ni Kapitana Lolita. Ha? Tay Kapitan na di tabangir a barangay? Ay, wen maray, kanamom kaday. Kuna naasaan lakuman asumang sangpe ni Maribanang. Ha? Ay na, awanan Marikwanang. Isok-sukat dan ni Maribanang. Ay, Marituyang. San mo ngay warwaras day tanang ngagmaw? Delikado. May raman ka pa'y no kasta. Ikaam mo ang tabibig mo. Tapno saanan a dumakkel ti parikot. Parinteng, amukon, no apay a kanayon anadalos, ken kanayon anakapulis ka, ken kanayon ka anabanglaw, ken nagapumada ka. In love ka ngamin, pare. Anya? Kasi ita, nakapurma ka manan. In ka manan sa rungkaran ni Kapitana Lolita niya. Ay, sasawupit. Ay, nakon. Labsan ka dito'y dalan. Taing kamot iti papanam. Ha? Ay, parinteng, asino ka day, tinapimpintas ka da Kapitana Lolita, ken Maribanang, Napimpintas ni Kapitana Lolita niya. Ay, sumardeng ka. Ay, sos pare, hagsagana ka kitay. Tamangan no maamuan ni Maribanang data, delikado kan. Amangan no papanawan na kan dita balayaw. Angkal, aday pudnukan ka. Kastoy nay. Ay, aguray ka. Ha? Ada nag-text. Nantimat. Inting. Ada ka no babaem. Agsungbat ka inton sumangpetak. Ha? Angkal, inawagan nak ni Antibanang kat nagdamag may papankin ni Kapitana Lolita kat imbagak ti pudnaw. Anya? Ngam imbagak nga awan relasyon niyaw tapod numat nga awan. Ngam aggusto ka ken kuana. Apay nga imbagam ngay. Sorry Angkal. Nailawan mo nga imbagak. Ada man ang nag-text. Basag man. Agimpakikan ta pumanaw kan dita balay. Total, saan na kon nga ay ayaten. Makita, papanawon na kon. Ha? Apay ngamin nga imbagam tipod no kundi antem nga gusto akin ni Kapitana Lolita. Kuha namin Angkal. Nailawan nga ron ni imbagak. Kung may isa, hindi tama tipod na. Kasano ngayon? Dakis akon kundi antem. Kuha namin. Unay batang. Ala, awawagan na ka ni Antay. Nagpaisaw. Tsugbata mo na.
Sige. Yeah. Hello! Enteng! Agsagana ka kanyak! Ay, Ha? Apa ngay? Inigdap mo matay ng kail. Agong ungat ka, day. nervyos ako. Na! Ha? Anday ta? Agriring manang. Ako. Sumbala maon. Katakid daw kayo di pamakawan. Kuha, nadadanagan ako. Sumbatam kit din ang kail. Sangwam ati buong ati pan nakainlab mo iti sa bali abakait. Nangataramidag. Laklakayan ka ngamin ng kail. Nga mainlab ka pa hilang matiti sa balay. Ha? Ay, Kapitan! Todas mo itakin ni Nana Banang. Ala, sangwam ti bunga ti pan naka-inlove mo, iti sa bali abakat ang kasko na ni Kwarog. Ala, sige! Didon, tinagibusan ti sa bali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng! Kapitan Enteng! Ada ka magaya mundong. Ay, agtugaw ka ta, mangantan. Sa anak pa'y amabisen, Inteng. Ah. Ay, di mo ibusan day tain na po'y. Iba't jam ni Suzy. Sino Zuzi? Siyempre, jay asok Anya, nangyawid ka iti aso? Wen, intad ti kumarek. Iso nga inalak tapno addaman ti kadkadwak dito'y balay. Hay! Na, adda parikot, Inteng. Amamit adya kaya't nga ada aso dito'y balay. Ay, sana bale, taikulong ko ni Suzy. Makaamo ka. Sigurado asan ang makarwarte asaw. Tama nga no dadailan na dagiti mula ti kaaruba. Pabisin sa medya aso, dungaw. Nay, pinakan ko matitay. Apay nga ron analaaw-launay. Ang mga no adalim mabas a tao. Siripong mankit de. Sika apay nga ipaundak. Na, siripong laang may. Ay dinak man disturbon. Kaya kung ti matulog, tada pa'y jutik iti barangay hall inton bigay. Ha? Makapasar ka. Rumor ka. Inka kita iti tarakan mo. Suzy! Ato yung tikanams. Apay nga awan mo ni Suzy, iti kulungan na. Ay, Inteng! Nakitkitam ka din ni Suzy! Ay, saan ba? Apay, aya! Awan mo dito kulungan na. Anya? Sa dino nga tinapanan ni Suzy. Day tante kun kunak dungaw. Kasanaw no napandita ka ruba. Wano saan? Ang mga no naatalan ija kalsada. Ay, saan? Saan ang mabalhin, Inteng? Ingka nga rin din sa puli! Tuyang! Tuyang! Apay aya! Umay mo kita ang dagiti masitas mau! Apay aya! Ano dagiti masitas ka? Kita dinadail da ito'y nga aso. Ay saus! Sapay nagngingina dagita. Asinaw takin kuko iti day tangasaw. Diyak mo ano asinaw. Nagdamot hindi tayo diri mo ara. Ay, nangingina pa'y dagita masitas ko ngam day tangasaw. Ay, di mo dangdang randay tanga aso, Tuyang. Ay, aglisi ka ba daw? Ay, di mo sagsagi dun day tanga aso ko nagmait. Madamdama si kapay tinaireklamaw. Maamuak lang no asino te akin kuko iti day tangasaw. Ipabayad ko dagiti masitas ko adinadaan na. At daw ti ka na, Blackie. Dito nagbatay, bagi mo. Ay! Asino tinangibaga at pakanom day tangasaw? Di ka lagi di masyanin, Tuyang. Kita ang dagiti matala. Nakakaasya. Ay, kagurgurak day tangasaw. Agasam, nagngingina dagiti dinadaol na amulak. Maawatam ko ata asukit nga raw. Anyang ita muna day ka. Ay, no sana ka makapagtapal. Ang mga Di mo dangdang ranteta. Nalpas lang arudan.
Kontrolan man day tangiwat mo. Kababayin ka dagiti karo ba? Amom kaday no manutig gatad dagiti masitas ko adinadaan na. Na, Saan laeng abaing timail? Ha? Umabot pa'y iti mano arribaw! Isubli ko lang iti binulog ko apala, tataba daw. agyaman na kwarog. Inyangay day. Kasla di asumot niyan tibanang dayta nakakulong iti kulungan da tataba daw. Oh, anya tikit kita kwarog. Ha? Ay, kwa! Awan tataba daw. Ure di mon ibaga. Amok no anya, kwarog. Ha? Dayta asaw ang nakakulong, kat saan mi akukwa. Ha? Simbang putlaeng dito'y balay itay agsapa. Saan mi mo't nga amaw no asino ti akin kukwa? Amok no asino te aking kukuha iti dayta nga asaw, tataba daw. Asinaw, ibagam nga rodan, tapno isublimain. Kagurang amin nituyang ko dayta nga asaw, ta dinadail na dagiti mula na amasitas. Niyan tibanang. Anya? Nangagaw timbaga ni Kwarog itay. Di ka manan makiap-apakin ni kumarim tuyang. Ipabayad ko lang dagiti masitas ko adinadael ti aso na. Masapol pa'y laeng ayang ipabayad mo. Ay katuna, nakangin-ngina dagijay. Kan maysa, manon abulan nga inay ay wanak dagiti masitas kao. Ha? Saan mo siguro ngayong gagaran ni Maribanang Ing gagara naman kan saan? Ha? Rombang abayadan na! Suzy! Sa dino ti ayan mo? Ay, itay pa'y lang agpagna-pagnaak. Jak meten makita ni Suzy. Maribanang, asino ti sapsapulam? Ay, ni man Suzy, Maray. Susay! Wen, jay asok. Mapukpukaw nga rod. Amangan nulimabas ditoy. Anyat kolor na aya? Brown, Maray. Na, awam matilim mablaba sa brown. Ay, sa dino nga tati ayan day jay Suzy. Ay, apay nga minadi mo ing kulong. Inkulong kumat. Ngam nakabulos nga rod. Amang ano pinidot dan nang runa dagiti mamartag. Ah, Nay, da kayo umat na nabanang. Anya ti gagarayaw. ay umay kula damagan. No adda na yaw awan nga aso dito balay mo, Jepot. Aso? Wen, brown ti kulor na. Mapukpukaw nga minti asok ani Suzy. Ay, saan ka di naibaga kada kayo ni Chip Kwarog? Anya ti di na naibaga. Kasla na dakamat na. Ang nakita na ti aso yaw ijaayan da na natuyang. No kasta, adda ni Suzy iti ayanda marituyang. Sana ka sigurado. Ngam, ingkakitaan ijay Amangan mat no adda ijay. Sige man nga rod, Jipot. Agpakada akon, tama pa nakiti ayanda marituyang. Agyaman nakiti na ibagam, Jipot. Awan anyaman na, nana. Ipudno gayam tinaibagan ni Jepot. Adda ni Suzy dito balay da marituyang. Day, Maribanang, anya ti sirsiripam. Ay na, Mare. Alaag ko man ni Suzy. Dito'y gayam tinapanan na. Asom gayam day ta, Maray. Ay wen, Mare. Sakbay maalam day ta asom. Bayadam pa'y nga umuna dagiti dinadael na masitas ka. Anya? Sakbay nga alaam day ta asom. Bayadam pa'y nga umuna dagiti dinadael na amasitas ka kuna. Na. Ado day jay, Maray. Umabot iti mano arribo. At taw'y tilistaan.
3,000, maray? Wan, dayta tigatad ti dinadaal na amula. Na, sinubra am samatan, Marituyang. Anya sinubraan nga bagbagam. Kurang paikit diya dayta. Ay, saan? Saan ko abayadan dayta? No kasta nga raw. Saan mo mat amaala dayta asom? Ah, Mano tinagastos ko kada kita masitas ko? Ita, dadaulan na laang. Ha? Saan amabalain ti kasta kanyak maray? Ilakok topay dayta asom. na, paunaganak, Marituyang. Sa anak nga agawid no saan ko akadwan ni Suzy. Bayadam pay dagiti dinadaal na masitas ko kunak mag. Suzy! Abi ngamin aya nga ipilit mo maribanang. Apay, asom nga rod ni Suzy? Ah, asom aya? Ay, awan bain mo, maray. Basol mo matlaang dayto anapasamak. Abi ngamin adi mo intalay di asom. Paunaganak nga rod, tala ako ni Suzy. Di mo ipilit ti kayat mo kunak. May siya! Twa! Kayat na. Taibulos ko ni Blackie nga aso. Matangaminan ni Suzy. Tapno pumanawak ko. Bayadam pay dagiti dinadaal na kunak lang arudan. Dagulit ka. Ha? Ibulos ko man langan ni Blackie. Tada kayo tagtungtong. Sige, Blackie. Rumwar ka. Sige, Maray. Da kayo pa'y langan ni Blackie tagtungtong ha. Ayaban naktaon no addan ibayad na. Ay, Marituyang! Saan ka pumanaw? Nasarakam ka di ti asom. Wen, adda ijayan da Marituyang. Maasarak. Tadi na kayat nga itad ni Susi kanyak. Apay ngay? Agbayad akano pa iti 3,000. Anja. Ay. Apay nga agbayad ka kano iti 3,000. Ay, jaka mo iti dayja Marituyang. Sapay bisyak ita. Awan oras ko amapan iti ayanda. Ibaon mo man kit di da jepot kan kwarog. No siyak ngamin timapan. Amangan no ipasabat ni Marituyang je aso da. Sige. Kasaritak to ida. Mapanta ka no iti ayan na natuyang, Jipaut. Anya ti aramidin tayo jay, Chip. Inta ka no alaan je aso ni Antibanang. Saan ka di pa'y nga intad ni Nana Tuyang? Saan ka no pa'y? Pagbaybayadan na ngamin ni Antibanang iti 3,000. Agasam ngay dayta, Chip. Isumuti ko na ni Anggail. Ngam narigat ti agsasaw, Jipaut. Tasaan tamot nga amaw no anya tinapasamak. Unmot kit di Kat, anya ngay nga oras ama panta. As soon as possible. Madanagan ngaminan ni Antibanang iti aso na. May kayo mat dito balay, Jipaut, kwarog. Anya ti masyapul yaw. Umay mi kumalaan ni Susi nga aso ni Antibanang, tata. Mabitlaan nga raw, taalaik ni Susi. Tikunam kanyak. At dasing singer ni Nana Tuyang. Numawan mo't gayam, Chip. Wanya raw. Amangan no nagulbod mo't ni Antibanang. Agtuyan ni Anya Susi. ter aramidon si kabadong. Ay kwa, itad ko ni Susi kada kwarog ate, isudan timangtad kini Maribanag. Ay sana mabalain. Apay ko ma. Mudtoy dayta nga asaw kwaraw. Ha? Sakbay nga alaan nyo dayta. Agbayad kayo pa iti 3,000. 3,000? Katuan, bayad dagiti masitas ko adinadaol ti asaw ni Maribanang. Ala, agawid kayaw. Isublit tulaang ni Susi. No addayay 3,000. Anya ti narami jo iti ayan da na Tuyang. Close friend, Jipot. Nakitak nga min anaggapo kayo ijay ayan da. Mapan mi kumaalaan ni Susi, nga aso ni Nana Banang. Ituloy mo, Chip. Saan nga intid ni Nana Tuyang? Tanas ken abayadan ni Antibanang dagiti masitas ni Nana Tuyang a dinadael ti aso na. Ay,
Sapay nagmamayat kan nginginaan dagi jay masetas ni nanatuyang. Imbagayo ka din kan ni Kapitan? San pa nga raw? Ibagamin to kenkwana, close friend. Ay, wan ala, mabitlaan nga, tamang isaganak, iti merindaan tayo. Adda kagaya man, Enteng. Ni Susi ngay. Saan anaalad ako arog? Nasken abayadan pa iti pinirdi ti asom amula ni Marituyang. Anya. No kaya't mo amala di asom? Agbayad ka iti 3,000. Na, pangalak ngay iti 3,000. Ilakom kit din ti asom? Ay, saan ang mabalin? Ay, ang mga nada maipautang mo kanyak. Sa dino ngay mo ti pangalak iti kwartak. Jay honorarium mo Ay saan na mabalindungaw? Apay ngamin, adi mo ingkulong anasaya at ni Suzy. Ibasol mo. Marituyang! Maray! Anya ti masapul mau Maribanang. Umay ko alaan ni Suzy nga asok. At ti 3,000. Bayad timulam at dinadaol na. Ay na, finally. Nagyaman ako na Maribanang. Awan anyaman na, Marituyang. Pasensya ka, iti inaramid ni Suzy. Okay lang, Maray. Sana balay, tabi na yada matang. Ay, naimbaglangan tada na diskitar ko. Inton maminsan, ikulong mo anay bagya, so Maray. Tanay, narigat no makabulos, taado ti madadaal na amula dagiti kaaruba. Ay, wan, Maray. Awan lat discount na ti bayadak. Naa, tahumirit pay. Ay, awan Maray, awan. Mala, mabiit laang tainakalaan ni Suzy, Maray. Ay, nanabanang. Inton maminsan, ikulong mo anaimbag day tatarakan mo. Itikas na, saan da kaaguraan dagiti kaaruban? Ala, sige. Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Rumuarak ba daw? Sa dinaw ti papanam. Di talaang ayan da Maribanang. Inakman makitambay ijay. Sino nga ron ti mangbantay iti irek? Ada ka mo. Ay, pag ginanaan nakmat Mabalin mo't nga ginanaka ka kabayatan ti panagbantay mo. Ipilit mo man nanti kayat mo Italaang mo't man na rumuarak. Apay ay aparitan nak. Ado nga raw ti matrabaho dito'y balay. Ay basta, kayat mo man kung saan. Rumuarak, mala, ditakan. Ay, tuyang! Agsubli ka! Tuyang! Ay, Diyos kay, natangke na talaga ti ulo na. Maribanang! Maray! Nay, si Kabat Marituyang. Ada ni Maribanang, kapitan. Ay, nagpailay ta da kano training da ita. Training? Wen. No sa anak nga agbidot. Hairdressing. In situ dayjay kay. Anya? Na. Apay. Kaslada kas timbagak. Ay, awan matkit ditimbaga, kapitan. Mas daawak laeng. Tabakutin ni Maribanang nga makitraining pailaang iti kakasta. Ay, no awan ng tibagam. Go ahead na. Anyat gata nga Marituyan. Sanak agumatang Maray. At dala umay ko sa ludsudan. Anya day tangay. Pudno kaday ang makitraining ni Maribanang iti hairdressing ijay ila. Wen, hindi na palabas sa bulan pa'y nagrugay. Rurayak nga ro damal pas ti training na ta ipakulot ko man to'y buok ka.
At the assessment na day jay, saan ka day? Wen. Ay, sapay la kumaat ang makapasa ni Maribana. Awan lat ammo kon. Anya nga iti ammo ni Maribanang kadagiti maipanggap iti kakasta bambanag. Ape akas tamad kanti ibagbagam. Kahit pudno kaslasaan nanto, payasagsagay sayon je buok na. Saan mo't Kasdya talaga tibuok na. Kulot. Kinapudno na, kaya't kumuti kasdya buok. Isungaruraya kamalpas di assessment da, tagpakulotak man. Anya? Apalam ti buok ni Maribanang asaan ang masagsagay say. Nagawid ka mat adagaws. Awan ni Maribanang ijay balayda. Napan kano ijay ilay tadak training da. Anya at training data. Hairdressing in situ kano. Anya data hairdressing aya. Hairdressing as in hair coloring, hair cutting, Na, hair bleaching, Na- kandad tumapay. At ang samot plano ni Maribanang nga gipatakder iti salon na. Oh, mama, di ka makapasaday di Maribanang. Anya nga iti mo na. Abay, apalam manan ni kumarem. Oh, apay ko mga apalak ngay. Pulaos. Nagadumat ay tailot-luto mo na makandong ha. Ag-celebrate ta, Inteng. Ag-celebrate? Na, apay, wedding anniversary ta? Saan? Hanggang nakapasa ang iti hairdressing in situ. Ay, pudno? Wen, adamot din pagkwartaak Congratulations dong ha. Anyang iti planom ita. Ay kat mangi-offerak mat iti hair care services. Kasaritak to ni Marikwanang. Tano mabalain, abangan ta ti basit nga space iti tersena na. Ay, mayat na ka na padunot mo dong. Wen. Ay, wen gayam. Tiksam man da marituyang. Tao may da dito'y balay, tapag sasangwan tayo da ito'y basit nga insaganak. Nay, sino day ta nag-text ba daw? Ay, ni pare inting Mike. Anya mananti baga day di ataw? Denggam tapasag. Good evening, pare Badong. Umay kayon to dito'y balay. Madamdamata. Pagsasangwan tayo ti basit nga insagana ni Banang. Nakapasa ngamin iti hairdressing in situ. Ket kayat nati ag silibrar. Nanggigmaw tuyang. No kasta. Nakapasa ni Maribanang. Saan kamat atulay tapno saan mo amangag? Sana kamapan. Apay kumangay. Maturog aklangag. Ay katadakin ka Ano usam nga raw ti agsida iti kangkaw. No di mo kaya timapan ija ayan da pari intay. Alaam ti basit a kabinet Maribanang tay supay lang ti pangikargaan kadag iti agas kantols mo. Ay nay, agyaman ako na ay Marikwanan. Awan na nyaman na, Mare. Mayat matlaang no dito'y tersenak ti pagpukisam. Tapno makita dagiti customer ko ti aramidam. Win gayam. Anya kolor ti kayat mo, Marikwanang. Koloranta day tabuok mo. Ang mano aya ti charge mo, Maray. Uray libre, Mare. Basta hair color laeng No ngay agpakulutak, mano ngay ti bayadak. Mabalinen ti 1,000 pesos. Sige, kulutam nga rodan ti buok ko, Maray. Inton bigat nga rodan Ay gumatang tapay iti tolls kan agas nga usarag. Sige laang, Maray. Awan parikot. Ay, uwang gayam.
Agpaaramid kan tumula nga iti tarpulin mo iti hair care services nga offer mo. Nagpaili ka. Tapno makita dagiti lumablabas dito tersenak. Wen Maray. Kasta ti aramiden. Maray, may sakiluman nga asukar. Mabitla ang mare ang amday talaang tigatangam. Wan. Wow! Si kakadinday ta marikwanang. Kulot matan ti buhok mo. Kan brown ti kolor na. Wen maray, ni mari ba nang tinangkulot kan nang kolor iti buhok ko? Aya, Wan, kita daman customer na ditan. Nalaing nga talaga ni Mari Banang. Iso ano kayat mo, agpakulot ka matan. manong ti singir na. 1,000 laang. Ang mamang ano nangin ngayon akan ka at atidog tabok mau. Nagnginamot kayam. Nay, ape aming mingmingan na latan. Ay! Agpampanunot akpay maray. Nala, agpanunot ka pa'y nga raon. Adto yan, tigat-gatangam. Siyaw! Na, Choo! Apa nagpigsa tipukaw mausi ka ba daw? Ay natuyang. Tanda ni ibusin ang dagiti manog deta bambantayam nga irek. Kasanumat nga men. Dito lag silsilpon mo tararamidan. Ay pasensyakan. Agkit-kitak nga men iti mabalin ko apagpakulutan. Adugayam dito Facebook. Ni Maribana ngay. Amo na mo tiyagkulot. Amuna, nagngina mo ti singir na. Iso nga agkita aklaangan iti nabababa ti singir na tapno makatipida. Ang kita matuyang. Ang mga no... Ay nadinakman pakibyangan si ka. Abogam kit din dagita manog. Nay, si kamati lumabas dito tersenak, marituyang. Papanam, Agpaili akmaray. makichinda ka? Saan? Agpasaluna. Anya, agad, adama ni Maribanang. Masapol pa lang agpaili ka. Nalaklak ang amin ti singir jay kinasaritak maray. Mano aya? 399 pesos. Ada ka no pa'y free hair color na. Nay, nalakamang agpaisaw. Amangan mo no pekay. Amangan no saan nga original ti agas nga usarenda. Nagadumag ti customer na. Sa dino ti papanam, nanatuyang. Agpaili ako raw. Niyang iti aramidin nyo, jay ilay. Inak agpasalon. Ipakulot ko man dahi ti buko. Abay-bay lang ngay, jay ilay. Kat amumot niyan ti banang ti agkulaut. Amuna angam nakangingi mo ti singir na. 1,000 kanukag. Ano ijay papanak? 399 pesos laang. Ang mga numaymayat mo ti quality ti agas nga us-usarin ni Anday. Nagadun to pa'y ti customer da ijay papanak. Malakit dahin. Itulod na kun ijay ilay. Kwaraw. Adakon badong. Apay anarabian ka. Sa nabali ata nakaawid ako. Kita man to'y kulot abuok ka. Nagmayatan niya. Kahit manong iti binayadan. 399 laang. Nalaklaka ngam ti singir ni Maribanang kadagiti customer na. Nalaklaka ang kita ang mga no saan nga original ti inusarda nga agas di tabuok mo. Saan mo't siguro? Kita ngamin Nagmayat ti panangkulot da iti buok kaw. Kinuluranda pa iti ash gray. Nagmayat akitaan saan ka day? Uwenen! Inka nga ro din agluto iti si daan ta. Wun, siyak ti makamu iti day tabadaw. Nagmayat man di buok ni Marito yung akinulot mo, dungaw.
nasabat ko kat itay agsapa. Marituyang. Saan mo't ang nagpakulot ni Marituyang kanyak? Saan aya? Ay, saan? Medyo ilit nagpakulutan ni Nanatuyang. Antay, angkail. Ha? Wow, sakti nang itulod kan kwa na idi kalman. Nangina ka nung amin ti singirma, wantay. Da. Isumit lagayam. Ay, agtal na ka man si Kainteng. Na, Manukano ay at isingirda ijay ilay, kwarog. 399 ka nung matantay. Nagbabangag pa iso Kat no nangina ti agas ti buok. Hindi na mo ti bagbagakan kwa na. Angam nagpakulot matlat tayo ijay ilay. Ay, tibukaw! Ay, tibukaw, madam! Sang tamtuyang. Ay, naagurot matan tibukaw! Katawan mo tiyam mo kasakit ka! Ay! Ha? Ay, winyag pa isaw. Ay. Kadupay, tinaurot abuok mo, tuyang. Ay, nga dita. Kasla, ay, napuuran mo, titsura na. Jak nga rodamaw! Ay, hanya nga'y daramidag! Ay. Daytan, di magbagakin ka, tuyang. Ang mga nusaan nga original, di agas nga inusarda di tabuok mo. Jak pa yan makontak ti Facebook, di nagpakulotak. Diyan ko na munuhan nyo ti aramidag. Ay na! Ay, nagurot amin na nabukaw. Daytan, di magbagakin ka, tuyang. Gapaw iti kasasapol mo iti nalaka. Ay kat nadadailin ti tabuok mo. Nay, nanano tabuok mo nga ay Marituyang. Kasla na puuran mo. Ay, kanagurot pa'y maray. Ay, namadanagan na kaun. Ay, iada ka din ni Maribanang. Awampay, alas 8 nga umuumay day jay. Ay, una yan day ta napasamak kan ka, Maray. Ay, wan nga ron maray. Kunak no makatipidak. Nadadaal mo tibukaw. Ay, na. Kita am tibok ko, daytoy tay kinulot ni Maribanang. Nagpintas na Wan nga ron maray. Amangan mo't no saan a quality ti inusarda nga agas dita. Ay, day tatijak siguradaw, maray. Nala, mabitla ang tateksak ni Maribanang. Ibagak nga daka dito. nag-text kan ka dungo. Kita man no asino. Ay, ni kagawad ko nang. Ay basa ano anya ti imbaga na. Sa anak pa'y nga may na nakapulos. Sige, basa at tadenggam. Anya oras umay ka mare. Adda ngamin Marituyang istor ko. Malaglagas kano buok na mare. Day tamot din text na dunggo. Nangag mo? Anya? Malaglagas ti buok ni Marituyang. Ay, uwan ka no dumhaw. Ay sos. Amangan no saan amayat ti quality nga agas nga inusardaan ang kulot kan kuana. Ay, ala, ingka kita indungo. Na-damage mo ti buok mo, Marituyang. Ay, kasanungay day to'y maray. Tulungan na kuma. Adda na panunot ko at treatment nga aramidan ta. Ang nangina ti agas amausar. Okay laang maray. Ano sa kabayadan basta epektibaw. Wen mare, effective daytoy. Uray saan mun abayadan ti labor ko. Daytoy agas latan ti bayada. Ay, nagyaman ako na, Maribanang. Awan anyaman na mare. Agbalin ko mga adal kan ka daytoy Saan lang apresyo ti pagbasaram. Pilyam mat ati salon amay ati serbisyo kan quality ti agas ngos usarenda. No saan ako nagpakulot ijay ilay. Amangan no saan nakastoy tinapasama kanya. Sapay jakon makontak ti tao anang kulot iti buok kaw maray. Ala, bye-bye amon mare.
Angam inton maminsan, agpanunot ka pa'y iti maminribo. Ala, agtugaw ka nga rudan. Tarugyantan ti treatment ti buok mo. Ay Nana Toyang, laglagi pam tinakuna ni Nana Banang. Pilyam tay salon amayat ti serbisyo kan quality ti agas nga us-usaranda. Iti kasta, saan amadadaal tabok mo? Ala sige! Ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Ito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Hey! Ay, ipagunta dito yung igit ti kalsada dagiti baka kwaraw. Sige hanggal. Nabanugak, mabisinak pa yan. Uray sa kanggal. Inta di tatersina ni kagawad ko anang. Tagumatang ta iti tinapay kandanum amiryin ta enta. Ang urayan ta, iti urayan ta. Wanang kail. Awan pa'y medya urayan ta. Adto iti danom kan tinapay, Kapitan. Ay, agyaman na kagawad. Nakalangad na pamudpud ni Kwaraw. Kan pamudpud kumutan ah. Ay, nabayag ngamin tayo urayan mi ataw. Gumatang itiba kami kan ni Kwaraw. Hush! Nay, upat mangagpay so tibaka nga adda di taigid ti kalsada, Kapitan. No kasta, sagdudwa kayo kan ni Kwarog iti baka nga ingguyod? Wala. Sanay kami kan ni Kwarog iti ginuyudan iti baka. Udno dahi ta, kagawad. Ay, naimbag man. Ay, na. Ha? Antay ta nang kail. Sumunga din tay elf nga umay mangala ka dagiti baka ta. Ay, wala. Isungag pa isong. Oh, adto iti sangagasut aribo a pisos, Kapitan. Bayadak amin dagiti ingguyod yung aupatabaka. Ay, agyaman na, Leo. Sige, Kapitan. Ket no adda pa ilako yung abaka, awagan dakto kuma. Ken ibagayo ti presyo. Ken no sa dino a lugar ti umayak. Ha? Ay, wala. Ay, basta sika. Yawag ko adagaos no adamanan mabirukan mi kan ni Kwarog abaka. Weno, maak. Agyaman akmat kada kayo, Kapitan. Sangapulo. Kan sangapulo manan arriba. Ay, kateng-kateng tinaipatong iti kwarta. Wais ka talaga, Inteng. Dakol dahi ta nang kail. Iso nga idakdakil yung kumamit ati bingay ikaw. Matoy. 5. Ha? 5,000 amin tited ko abingay mao. 5,000 lang. Idinto tada kayaw. Talo asag 5,000 a pisaos. Gusto day tan atangdan mo. Kandi mo man lalaangan tinted ka. Tadakilan day ta para kanyak. Tani, dakil ang nabawas iti income ko ita. Anya? Ay, nagrigatin na ya. Ti awan pulos makukwarta na akas kanyak. Amay sala ababaunin ti angkel na. Naa. Kano ak nga taayamot amaadan iti adu-adu-adu a kwarta. Ay, saan aday tati panunuton? Ay, agagawa ka kiti mapanagsapol iti baka mabalinta agatagain. Tapno adamanin ilako ta kaniliya. Di adan tumanin takwarta. Una niya, siya rangkal. Enteng, amangan numaliwayam metten ti trabahom kas kapitan ti barangay. Daytan sa metten aglaklako iti baka ti in-into naram. Saan ba't? Kin may sa. Adamot ni Kwarog. A sidekick ko. Oh. Anya a sidekick? Ay, mangrugi ka manan, Inteng. Ha? Ay, unay kalakit din, aya. Anya ti kayat mo nga isaganak akanunta. Kwa. Nagluto ka man iti sidekick. Anya asad cake manan asasawam. Hot cake kunam Sumot lang nga iso. Agluto ka.
Tamasa pa kami itakin ni Kwarog ang mapan iji kabagibang barangay. Barang adamanan baka ang makita mi ijay. Adan tuman pagkwartaanin. Siyak ni Badong. Damaagak man. Sika ka day, di gumatgatang iti baka ngal alain ni Pari Inteng iti kabangibang alugar. Siya nga rod, Tata Badong. Adda ka di mat baka mga ilakom? Ibagam lang numano. Tanog sabat ti presyo ta, bayada ka dagos. Ha? Ay, kumaang arod. Angam, awan mo't baka. Mabalin nyo latamat ti agsapol iti gatangan nyo abaka. Sayon to ilako kanyak. Kaya't syempre, adan to mat patong yo Tata Badong. Ay, kasjay. Ay, sige man nga raw. Aramidag timbagam. Kompetensya ni Kapitan. Kahit, abay ni Pari Inting laeng ayatam mo na tagbiag. Kahit pangalaam ngay nga rod iti kwartam nga usaram nga agbiyahe. Diskartik matunday ta, tuyang. Adaan mo kapamuspusan, ngamjak pala ibagbaga ita. Anya? Kwin-kwintaek ngamin ti paglaklakwan ni Pari Inteng. Ay na, dakkel mo't sika, at damot maganan siya na sika. Aga-asam ngay day ta. Imbagkin ni Kapitan tada kwarta na. Adda kapital na apaggatang nakadagiti baka nga ibiyahin na. Basta, padasik mo taglakaw, kan agilakaw iti baka, tapno at damot maganan siya katuyang, agbayan silag man. Dakil kan bayat ti pamagiday to'y abakaan niya, Kwarog. Unang kail. Sigurado ang nangina ti bayad day ta numailako ta. Aguray ka mataawagak tuman ni Leo. Ibagak nga da na idumduma abaka dito'y anaala ta. Iti kabangibang abarangay. Kwarta man na nakatangkatang kunayo ano mailako ang kail. Ay, nagdakil ti pamagin ako naman. Parating si Pari Badong Pare! Itatapos ang agpaysa. Da kayo mat kinikwarog, tinakaala iti baka ang nakitak ide. Anya? Nakita mo da ito'y igi? Talaga? Wen! Imo na ang nakitak da ita baka. Yay. Ngam da kayo mat gayam tinakaala. Bayadak kumaidain. Ngam ada na pa nandiyakin kukwa. Aya. Ay! Iso ano kaya't yaw kinikwaraw. Siya kung tigumatang iti dayta abaka. Ay aguray ka pa'y aparay. Takasaritak ni Leo abayer ko. Bareng madano na iti kayat ko apresya. Dahito yung nga rod abaka ti kungkunam kanyak, Tata Badong. Ay, Wan, Leo. Oh, dakla niya. Dakil nga agpayso, puro anang isit. Saraan ken nagtayag abaka. No niya ti kunam. Bayada mon ita kanyak timbagak apresyaw. O sige, bayadak nga rod iti kayat mo apresyo. 60,000 pesos, Tata Badong. Oh, yes! Ato yun ti 60,000 pesos. Oy. Anyang ay, iguyot kun to'y baka, Tata Badong. Ha? Ay, agure ka pa'y, Leo. Apay? Ay, agure ka pa'y. Saan akaraman iti presyo, ti panangguyod mo? Ha? Siyak tulatan ti makamu amang yagkin kay ti baka. Nakas jay. Sige Tata Badong. Di kag danag. Ibagaktukin ka ti lugar apagkitaan taliyaw. Alang nga rod, da kayong ti makamo, Tata Badong. La. Ay agtal na ka, Kwarog. La. Taawagak itabot lang ni Leo. Ha? Awagak akastoy. Ay agriringan. Hello, Kapitan. Hello, Leo. Adala kong itaabaka. Iso ano kayat mo? Umay mo kita na jay turod anang ipagudak?
Gusto ko mga agpaiso ngam adamat tan kalaalak adak kalabaka, Kapitan. Anya? Ngam sana bale, adan tumanan aldaw nga umay kami agsapol iti baka agatangan mi. Nawan sa bale ang makagatang, sakto madlang ti gumatang. Sige nga ron. Next time. Na! Kamaudyanan na! At damit lang ang igam ko ita, 60,000 pesos. Nay, Badong, nagpuskol matan day taigam mo a kwarta. Nangalaam iti ado a kwartam. Ikabil ko iti bolo sa tipulok, nga da iti batog ti parukong ko akas to. Yopapa! Sa akto mapanitayan ni Parente. Bungo namat iti papel sa mo ibulsa, saan akasta makikita. Ay nasaysayatan ti kastoy-tuyang. Tapno saan ako naendag iti daduman ita, nga isudalaang tadakwartana. Iparparang mukit din ta kwartam. Sige tama nga no adda makakita amiron. Sigurado, hold upon da ka. Saan to ka na nyo may daliyaw dito'y lugar tayaw, inton sumaruno, paray. Iso asya kung ti gumatang iti bakam. Sige, gatangam. Tapno di mo mut ko na. Uray itad ko kan ka iti nababa apresyaw. Ay, agyaman nagpare. 50,000 only pare. Nababaday tan apresyo para kan ka. Ako pare, di la mabalin niya oray bayadak iti 40,000 pesos pare. Kawar ko magtanati sa nga 10,000 pesos. Anya? Pangasim ka din pare. Oray atag kumpari tamat. Di pa ka 200 pesos lang ang tipatong ti kwartag. Sige man langin. Tawar mo. Ay, thank you pare. Anya, inbargen mo lang arudan. Tinawaran na paila ang tiba kayo kan ni Kwarog. Diyak ko maitid. Ang napilitan na tawan mat nga ron pangalaak iti ipakan mi arot iti baka. Kasimut lang awan makan na iti turod anang ipagudak. Ay, sino ngay nga tatinangilakwan ni Pari Badong iti inala na baka? Diyak mo tinadamag day ta. Kagure katakasaritak to ni Kwarang. Tapaliwan na di Pari Badong. No asinaw, ti pangilakwan nanto iti baka. Ay katuan tano mabalain, isubliyo lang ti kwarta ni Pari Badong. Ta siya kon ti mangtad iti bayad ti baka. Nimit laing Leo tinangilakwan ni Kabadong iti baka na, Kwarog. Nakitak nga insabat na di takalsada ken ni Leo ti baka. Aya, manungay nga ti panangilako ni Tata Badong iti baka. Diyak amo Kwarog. Damagan yun to ken ni Leo. Manunga tinangilakwan kan ka ni Pari Badong iti baka na, Leyaw. 60,000 pesos, Kapitan. Anya? Kaano pa'y abinayadam ti baka na? Hindi pa ilan na panalawas, Apay ka di? Kastagayam. Awan. Dinamag ko lang. Tingay ba kayo ngay bagbagayo idi kanyak? Ayan na ngay. Kat no isutiin lako na ken ka, dadya Pari Badong. Anya? Linibas na gayam nga inlako ken ka, tiba kami ka ni Kwaraw. Nukasta. Angin lang, tinagpunam anagilako iti baka. Nagturad kamatan anagaramit iti kastakin ni Kapitan. Utik laing ti kasapulan, tapno makakwarta ka tuyang. Tilar aramidam. Mabalen apangguraan ken kadayta ni Kapitan. Numaamuan dakin ni Kwarog ti inaramid mo kadakwada. Ay na, balsen na ka. Di naktiramrama na. Tila sasawang mo dita. Aguli magkakadilaing, siyak ti makamaw. Kartingam Kwarog. Masapol na makadanon ta adagos iji balay da Pari Badong.
Dak lang dito malikodan niyo, Angkay. Talaga at tiri-tirak titenged na. Ha? Tiri-tira niyo titenged ni Tata Badong, Angkay. Makapasurong ti arami dahi dya pari ba daw? Kinapod no na. Dandan ni ak matali mo daw idinangag ko timbaga ni Liyaw. 60,000 kano ti panangila ko na. Idin taw, nagbaba apresyaw, tinangtad ka. Ay, una yan. Sa orday dya Tata Badong, Agsaga na itakanyak dahi dya pari ba daw? Ha? Angkay, ni Tata Badong ti masabat ta. Ay, nasaya at mait. Da kayo matgayam dahit ha. Kwarog, pare. Kaya't mo, tatiri-tirak tatangad mo, Apayan pare, Enteng. Anya ti basol ko kan ka. Ada basol mo kanyak. Ayan tinaglakwam itibakak nga inlakom kaniliyaw. Masapul nga ibingayan na. Tanagdakkel ti patong mo, salbag ka. Ha? Ay, tumaraya ka! Agsumli ka ba eh! Pare, Enteng. Kwarog. Imayak. Tapno agkidawa kiti pamakawan nyo kanyak. Ay, madeti naramig kao. Talaga ngamin amaditi naramin mo kanyak. Agasam dats ngay. Libas mo nga napaninla ko, tiba kami kaniliyaw. Jakpay na amwat. Aklo nakabasol ko, pare. Ay, ikarek. Ay, jak tunol ulitan di kasdekan ka, pare. Ay, kasyan nakmatan, pare. Mamati ka! Sige kiti Angkay. Ha? Tiri-tirin yun titenged ni Tata Badong. Tapnog na kam. Payman. Ay, sana. Ay, pangasiyaw. Si kamot kwarog. Tilay bagbagam kinangkil mau. Ay, sumardeng kamat. Makatitilang ditang hiwat mo. Ay, pare. Ure pagmultaan nakitaan. Basta di mo tiri-tirin to'y tenggad ko, Ay, agbalbaliw akon. Agsingsing po itakon, pare. Please, forgive me. Ay, Tata Badong, saan ngamin anasaya at tikasta nga inaramid mo? Iti pa'y mismo akong parem. Ala, aganos ka. Noan niya ti panno sa nga ited da kapitan ken kwarog ken ka. Ang amsakbay na. Kaya't may mga nakablaawan da Flor de Lisa Bing Costales, Ivan Costales, Judith Castro, Tony Castro, Ken Mimina dita number 1 Tobacco Section Black Market, Baguio City. Naragsak a panagdengdeng negyo amin. Ala sige! Ditang tinagibusan ti Sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Kapitan Enteng. Angkay, umay ka ditaw, itada ipakitakan ka. Ay, anya dayta. Oh, kita ni Tata Badong magmagnaaw. Lumabas dito'y ayan ta. Madlaw ngawan ti makukwarta na. Apay mo't anak ko nam dayta. Rumrumar ti bulsa ti pantalon na. Ay, wait! Nabangga pa sa mutin mula na natang. Bumot ipadlaw akat katawaan ta. Si lang nga rodan ti nagkatawa iti nakapigpig sa. Uray latim malyaw ni Tata Badong. Nangagnan sa gagpaysaw. Ay, kasi mate. Awan makukwarta na. Pasensyakan ka ba dong tanay, nagaduti customer ko kit saan ka anaasikaso adagos. Anyayat gatangam. Ay, kwa, maray. Ikaman ti merienda dagiti tattao dito tirsinam. Amin da. Ay, amangan nusan mo nga ammo tagbilang. Aduda. Ay, ikamamin nida. Ay, mabitlang ka ba daw? Umasidag ka, tadala ang ibagakang ka. Anya day, tamare. Ada kwarta maya. Anya day ta klase ti saludsot. Narigat mo't ano pa merienda ang amin ida. Nuawang magayang pagbayad mo. Ada kwartak, mare. Ado! Apay ko lang, awa. Kat, rumrumwar mga minday tabul sa ti pantalom mo. Anya't pagkikita ang kanya, kawan kwarta na.
Mabit lang. Agsarsarita kami pailaan ka ni Kabadong. Awanan ti adu atungtungan, Mare. Ikam idan iti meriendada. Kasta Uray man manutikas ka ni Tata Badong. Basta agpameriendo. Mada! Ibagayaw no niya ti kayat yaw. Ay, uray da kami mag-ag. Nirinda kami. Uray may kami lang makichismis dito. Ay amin kayaw. Lakay, bucket, ubing, single, bak, naasawan. Sige, agorder kayo latan. Ay, sus. Anyan ti mapaspasamak di ta tirsena ni Maricuana. Apay, nanabanang. Ay, kitaam ngamin Nagaduti tao Adan samot ar-aribungbungan da ijay. Nga agpaisaw. Mapan mo man kitaan. Ta ibagam to kanyak no anya da ijay. Nung ay pagsayaatan. Ay, kat, mayat isungarod ang mapan mo kitaan. Sige, inak nga rod kitaan. Kayat mo, pay. Nagmayat ti libre a merienda. Ayaw. Kayat mo, pay, kunak. Mabalin pa iti aghirait. Ay, katuan, Uray mamin 5. Uray mamin sa nga pulo. Nagadumot tanti kwartam, Tata Badong. Apay, asinaw ti mga ibagbaga nga awan kwartak, Da kapitan, kan Chip Kwarog. Ha? Apa nga ibagbaga na ti kasta? Ti kwartak ita, saan amabilang iti kinaaduna? Uy, talaga nga aduno kasta. Ay adu, Kayat ko nga rod akisayan, iso ang nagpamerienda, Kasta ka day. Sige man nga rod. Taghiritak pa iti merienda. Kagawad ko anang. Apay, naibus mo tay meriendam. Adupay, ang kunamot ni Tata Badong. Mabalin pa iti aghirit. Uray mamin sa nga pulo. Pudno aya nga imbagam day ta, Kabadong. Wen maray, ikaman pay, tapno mapnag kan mabsyaw. Ay sos, ay gayam. Ay, nalipatak matan. Nga imbaunak ni Nana Banang. Nga umay ko kitaan. No apay nga adu ti tao dito itirsena ni kagawad ko anang. Jack matan nakasublay. Ay, ibagam kidikan ko nga umay mat agmerienda. Agpapamerienda ka no ni Pari Badong iti libre ijay tersena ni Maricuanag. Mamati ka. Adaya kwarta na. Kasta nga rod ti bagbagada. Ado ka no ti pinamerienda na itay. Patpatsim. Ado nga men ti tao iti tersena ni Maricuanag. Ay na, agpalangguad mananday dya kumpare. Kat nungay pud na. Ay, jak mamati. No, daman kwarta na. Amangan, no inutang na. Badong, umay kamanganan nakaluto account. Ay. Problemado aktuyang. Nagdagseng ti parikot ko. Umay kapay mangan. Samon to panunutan day ta parikot ma. Pampanunutak nga raw. Tanay, di mo't lang maibusan ti kwarta. Day takit nga may nuado unay ti kwarta. Adaw ti pinameriendak. Ang adulatamot ti kwarta, kaslasan na makmaksayan. Di na kun ikikan, tauray siya kat na akon nga gigigam iti kwarta. Amangan paikit din no agpagad ti biyag ka, gapu iti dayta kwarta. Ay. Parikot pay, no kasanok abusbusin day ti kwarta. Di maibagak ba daw, kasaritam ni Kapitan. Damagam no anya ti kasapulan da dito barangay. Ha? Ay, winan niya. Nasaysaya at matlaang no tumulong ka kadagiti ka barangayam ba daw? Sumungat nila kay Bankrupt. Asino ala kay Bankrupt, Chip? Day tama now.
ni Tata Badong? Rumrumwar ti bulsa na. Ipadlaw na nga awang kwarta na. Ay, Chip, di mo awagan ni Tata Badong itilakay bangkrap. Taado ti kwartana. Anya nga do ti kwarta nang ibagbagamay. Kat no nagado kami api na merienda na. Ha? Oh, jak mamatay. Naguray ka. Talapdak nga umunag iti barangay haul. Nay, apay nga, Chip. Sana kaya't akasarita ni uncle ko ti awang kwarta na. Anya? Naimbangal daw mo, kwaraw. Amok no sa dino ti papanam. Dito unag ti barangay hall. Kasaritak ni Pari Inteng. Sana mabalin na sumrag ka dita. Na, papayasan? Kita hamot ada kita sakam. Ha? Ay, nalipatak mo't gaya man tinagchinilas. Saka-saka ak mo't gaya man nga imay. Marugitan ti tiles ti barangay haul. Ay kat agpigadak ah. Pisang pa'y deta t-shirt mo. Ayan ti pisang na. Day tama na. Agsumbangir akilikilim. Apay ajak mo't tinadnadlaw. Kanday tabul sa ti pantalon mo. Ay, Jaske. Pagbangbangkag ko dito pantalon ko kahit Pisang. masapul aya anapintas ti pagbadaw nga umay dito barangay hall. Day disintimot Nalipatak lang tinagsukat. Ngam disintiak mo't ataaw. Iso apastrakan na kaon. Sige tada na patag nga ibagakin ni Pare Inteng. Para kada tayo amin dito. Saan nga ruta mabalain? Kahit kasano nga yung garot taramida tap na makastrakak. Ingka pa'y agpalas iti sana pisang-pisang. Kaya nagsapato-sak. Ay katuan mata. Sige nga din. Agsubli akto no madamdama. Tsak pinastrak ni Tata Badao ang kail. Apay, kahit nasumrek dito yung barangay hall, Unang kail. Agpilit pa'y ang mga nun nakainom pa. Saan matkit day? Iso na lang, tasan anasaya ti langana. Awan pa'y chinilas na. Ay, unay met daytan. Nakalaslas di pantalon na, akas lakagap-gapunay di bangkag. Ay, imbagta mo tayo nararamin mo kwara. Muhiwan mo ta. Jak liplipatan timbilin mo kanyak. Ano sana nagdigaws? Sana mabalin na sumrak dito'y barangay haul. Nasayat. Tasan mo ang nalipatan dayta. Apay nga ya saan da ka pinastrak iti barangay hall ka ba daw? Sa anak kanaw anak achinilas. Sa anak adisinti akitain. Agasum dito rason da. Anya nga mintarami dami jayaya. Kasarita kumaan ni Pare Inteng. Takayat ko ti tumulong diti barangay tayaw. Ha? Tumulong ka? Ay katuan maray. Kayat kaw agastusan ti kwartak. Dagitay adda ka is-iskan na abanag. Nay, maya mo day tapanggap mo Wen tumulong ak kadagiti tattaaw. Na, nagsayang mutin. Talaga sayang, maray. Kasano nga ita? Sa bali langan at tao ti tulungak, maray. Mapanak langan tumulong iti sa bali a lugar. Kapitan, nakaladladingit dito ibagakan ka. Amok analadingit. Tanaladingit dayta panagruprupam. Uwan, Kapitan. Agrik-reklamo dagiti tattao di tadaya. Na, itapay nga reklamo da. Awan kano danumda. Di makaamudan. Kastamot laang ti reklamo dagiti tagalaod. Danumot lang. Uwan, Kapitan. Agpapada da kadagiti tagaabagatan ken amyanan. Danumlat ta ti parikot ta. Kasano nga ron daytan? Tulungan tayo idan Kapitan. Anya nga ti maitulong tayo. Kurt, bye-bye tayo latta idan. Makamudamutin ang mga ipamuspusan Uray da kami ijay purok may. Problema mi matlaang ti danaw. Apay dagiti nakapila ating baditarwar. Kaya ta sa wenday ta, Inteng. Awanan ti danum arumwar, iti gripo tayo. Awan! Nagado ini? Awan nga rudan. Amo mat anabayagan a problema ti barangay tayo ti danum. Ay, nasaya at ba't? Awan tanong, tapno din akong pilitan ngagdigaws. Anya!
Agure ka. Kasano nga'y makaluto ka? Katwan, kan kasanungay ti inumam adanaw. Kunak no dagiti laka barangay ang tiag problema. Uray gayam data. Ay, limangak dito likodan ti waiting side. Waraw! Ha? Ay, nanatuyang. Day, apay ngay, kaslaglamang kamay. Ha? Asinaw, tilamlamangam. Nyanggal kaw. Ay, abanak man na sumakdaw. Nagrigat ti agsak daw, ta nagadayo ti pagsakduan. Apay ngamin amasapol nga ibaon na kaasumak daw. Kat adamat gripo da. Ha? Ay, awan ti danom iti gripaw. Kastamo lang ti problema dagiti daduma akakalugaran. Ay, wan nga raw. Araw! Ayan ba? Birbirukan na kang agpaisaw ni Kapitan. Di mo ibagbagangadak dito inana. Ay, makabanog ti agsak daw. Nakitam ni Kwarog, Maray. Pagsakdom ka day, Kapitan, iso ang nakaigam ka itidoan nagdadakkel atimba. Kuma! Sumuro ti angkit ko nagsakduak Kayat ni Badong ko ti tumulong dito'y barangay. Engem di mo mat kayat. Anya asaan mo't asasawa, Mari? Napan ka no dita barangay hall idin na minsan. Ngam, saan nyo mat apinastrek tawan chinilas na? Na. No pinastrek yu kuma, nagtungtong kayo may naig iti problema ti barangay. Agore ka, adama itulong na? Ay na, Kapitan, saan apanagpalastaw? Ngam adaw ti kwarta ni Badong ko ita. Agasam di naglakwan na itinateng nangay. Ha? Ay, ayan nga ni pare Badong ita. Ay kat napanan ay jay sa bali a lugar. Kay jay laengan at tumulong. Nagnanata ka makamag. Napatulungan natin taga sa bali a lugar. Saan kat adito'y ayan taya? Oops! Ay, pare! Ay, agure ka, urayan na ka. Apay pare, kasta unay ti alalmaw. Ay, pare. Kamakaman. Apay pare. Jay, tulong akayat mo nga. Ipaay dito'y barangay tayo. Ay na. Ha? Di mo mat kayat. So ama panaglaeng nga niti sa bali a lugar at umulaw. Anya saan na kayat kat no kayat ko? Intan iti barangay hall ta agsarita ta. Ay sanay. Kababain ti sumrek iti barangay hall. Ta saan nag-adisinti a tao pare. Sino ako mangay? Agbangbang kagaklaeng mat pare. Ang dami mong pera. Ha? Ay katado problema nga rod no pangigastosa. Ha? Ay, tumulong kan adito'y barangay pare. Ala, umay kan! Mayat ata kadapuro kadabukod na pagsakduan. Ay katwan amare, saan tayon a problema ti danom? Naimbag ata da ni Kabado nga tumulong kada tayo. Wen nga road, ay no awan, ay jaklamon no anya ti mapasamak kada tayo, nga awan danom na. Water is life, Mare. Importante ti danom. Ay katwan Ne,